Ko imate sad? Ko bi počnuo tamo? Brzo? Brzo, 20 minuta. Ja sam mislio da je 7 i 10 polazak na trening, pa da imamo jedno pola sata, ali oni su sad promenili plan. Dobro. Da. Pošto mi kaže ovdje sakal da bila su stanka. Глезат беше тука. Dobro. Го видат просто. Šteta je, viš. Деки Милосавлев банда, Дејан Милосавлев банда. Добре дојде во Македонија. После колку време си повторно во Македонија? Pa, posle 3 mjeseca. bio sam dolazio svako leto u prolazu kad idemo na odmor i dođemo nekad u Makedoniju. Bio sam za Novu godinu. To je privatno? To je privatno, da. A kad si zadnji put bio službeno? 2019. leto. Službeno, da. Posle ona doček u Skopje još, ja? Posle toga svega mi smo otišli u Srbiju avionom, pošto sam menjao klub i žena je to sve napravila sa stvarima. Ja sam avionom otišao, bila reprezentacija i tako da je sve se nekako brzo izvršalo. Мене ме интересира банда. Од каде pa to je porodični надимак? Знаеш што значи банда во Македонија? Pa kao banditi neki u bandu. To je kod nas isto. Ti si fin dečko, čovječe. Od kaj sa tebe banda ima? To je porodično. To je porodično, da. Ima i drugi banda, znači nesi sam. Pa kod mene u selu, dakle sam ja Dolovo, to je pored Pančeva, ima i 2 porodice. I svi banditi. Da. I onda tako sam i ja nekako, drago mi je što nosiš to. Da, koja simbolika. Zanimljivo je ljudima, mislim da je zanimljivo, pa zato i onda i koristim. Tradicija. Како дојде во Вардар? Ние знаеме дека Вардар имаше еден чуден период таму, промени многу, некои легенди си одеа, се враќа, тренер нов, Штербек си отиде и mislim da ja sam igrao u Jugoviću, to je srpski klub, isto Superliga, to je moja prvi profesionalni klub. 8 godina i onda sam posle toga potpisao sam za Partizan, ali sam otišao na odstupanje 3 mjeseca u Lahviju, u Katar, Doha. I onda kad se vratio nazad, posle 2-3 mjeseca bila je reprezentacija, neke prijateljske utakmice sa Slovenijom i dobio sam poziv prvo od Kokšarova, pa onda od sportskog direktora, pa onda od Perića, pošto je on bio trener golmana. On je već sa mnom radio kad sam bio junior i kadet i bio sam kod njega dok je bio selektor reprezentacije i onda im trebao drugi golman. Pošto je Strahinja Milić bio prvi golman. Jump. Da, jump. I oni su pitali da ja hoću, ja sam bez razmišljanja pristao. Oni su samo rekli šta god, ja sam rekao, mene ne zanima ni novac, ni ništa, samo da dođem u Vardar. Da. Tako da sam ja... To vreme veke Vardar veće, imaš jedna titula, 17-18. Jedna titula, 2 Final Foura. Ne, titula pa je bio Final Four, pa ja sam došao te treći godine, kad sam osvojila titulu. I to se baš brzo dešavalo. Ти многу брзо се вклопи во екипата, многу брзо се вклопи во целиот тој скопски вардарски амбиент, таа публика, таа енергија, некако брзо кликна. Pa ja sam isto bio ono što ja sam, iskreno. Имаше некој Вардар што ти помогна тоа да брзо тренер голмана, стварно. Перич. И сви, он ми е ту био уз мене од првог тренутка, стварно, што тиче и ван терена и на терену. Имаше некој приказни Столе Стоилов дека многу помогна. Па Столе е био стварно, ја могу да кажам да капитен и играчки стварно квалитетан играч и остави велики траг и репрезентацији у клубу, али kao kapitan koliko se borio za nas. Mogu da kažem i lično za mene u nekim trenucima koji su bili jako bitni za mene i moju karijeru, on je stvarno bio tu uz mene. Ja pamtam една твоја изјава имаше која дојде во Вардар и првата утакмица Лига шампиони со Монпелје, таму во Монпелје. Дерби, а Монпелје... Дерби. А Монпелје актуелен шампион и као mladi banda, zbunet, ne znam, laka je, taka je, kako će bide, što će bide i odjednaš počne utakmica i ti trojna odbrana. Pamtiš šta, se sjećaš? Pa sećam se, naravno, mislim da ja se sećam svega što se desilo u Vardaru. Bilo je kratko, ali je stvarno bilo za mene ta prva utakmica. Pre toga je bilo isto, igrali smo protiv Tatan Prešova, probedili smo u posljednjoj sekundi. To može sekali. Obranio sam sekali ga, obranio sam isto loptu za pobjedu. Ali nekako taj pripremni period, na početku su bile 1-2 utakmice loše, ali posle toga stvarno ti turniri. Mislim da i to sam sebe sam nekako poklopilo mi se sve nekako, ne znam, ja sam se osjećao kao da sam već tu 1-3-4 godine, tako. Nisam imao uopšte osjećaj da sam ja tu nov. Значи, ние кога правиме муабет за тебе и за некои други играчи од тоа време, и ние мислиме дека си ти таму 7 сезони или 6 или 5, и сега гледаме статистика, човече, една сезона. 9 месеци, tako. Така, една сезона. 9-10 месеци.
ali to se desilo. Sve беше kao ona filmska lenta. Da, brzo se uklopi, brzo što igraš. Pošto to vreme Vardari koja nosiš igrači... Mislim, teško je, mogu da kažem da je teško bilo igračima. Ja sam bio opet anonimus u tom trenutku i njima je bilo teško, Vardar je uvijek bio gladan rezultata, Final Fourova, ciljevi su bili najviši u svemu, da su svoji trofeji. I ja sam osjetio malo i kod ekipe na početku da su oni nisu imali poverenja, pošto nisu znali s kim idu, što je normalno, ja ih razumijem. Moraju da znaju s kim idu u bitku, ako stvarno je teško... Da li mogu da se oslone na tebe? Da, na kraju je bilo na pitanja, vidio sam ja da su oni nesigurni, ali ja sam se trudio na treningu da im to pokažem na utakmici. I posle vremenom, kad sam ja osjetio njihovo poverenje, tad sam ja bio još bolji. I to je bilo tu pre Szeged ili Szeged. Ja kad sam osjetio da ekipa skroz uz meni, da ona meni veruje da sam ja taj. Szeged zboriš ona proletna utakmica še veše, pred Final Four, za ta utakmica? Pa i pre toga malo. Ja sam osjetio da ekipa mi veruje totalno i da oni vide da sam njihov prvi golman i da je to. Tad sam ja osjetio baš neku jaku moć. I onda sam bio, stvarno mogu da kažem, još bolji posle toga. Ali ta sezona je stvarno meni je to... Ti beše so Gedbane, taka partner ti beše ovaj... Pa bilo je i Marko Kizić. I Kizić beše, i Gedbane, da. Gedbane je bio povređen u jednom trenutku. Imao operaciju, a Kizić je bio, ja mislim, većim delom sa mnom kroz celu sezonu. Ovo Kizić to aš koliko ima, 18 godina? Da, 18 godina, 17-18 godina, baš je bio mlad. Baš cel teret na tvoje leđa? Pa ja sam igrao i Makedonski kup, i Seha ligu, i Makedonsku ligu, i Ligu šampiona. Sve. I sve osvojio? Pa nismo osvojili kup. Ali neće sada da budem ja kao samo ja, nisam ja branio kup. Bilo je kao da se pruži šansa, mislili smo da ćemo lako i naravno Metalurg je bio, imao ta perspektivnu ekipu, ta sad što je reprezentacija u Makedonskoj, Pelecki, Kuzmanovski, Peševski, mislim da ne znam Peševski, Lazarevski, Tanasko, Tankovski, to je ta ekipa i oni su bili mladi i izgubili smo na penale. Pratiš li makedonski rakomet nešto? Pa pratim puno sad od kad je Liga šampiona bitla, zato što igramo protiv njih, zato što imam drugare koji to igraju, i Makedonce, i Srbe, i strance, da kažem da što nisu sa Balkana. I onda gledao sam sve te Super kup sad, gledao sam utakmice za titulu kad su igrali Vardar i Pelister. To je, mislim, opet stvarno jedan lep događaj, puno publike i lepo da se gleda. Opet ta neka žar, derbi i to sve mi gledamo, iako nismo, ja sam bio tu godinu dana, ali opet ispratio sam sa sve utakmice što je bio Super kup. Isto sam primetio da ovaj Haloid ima isto mladi igrači, igra super. Stvarno sam se prijatno iznenadio. Koja utakmica ti je onaka nešto kao od Liga na šampioni во Вардар, што ќе ти остане, мислам, цел живот, кога ќе бидеш дедо, кога ќе раскажуваш на своите внуци, на тој сам уtakmici, Pa da uzem derbi kao u Montpellier, ali to je bilo opet na strani. Uzeo bi Pik Szeged kući kad je posljednja utakmica. Evo sad se nježno. Evo ga, to je to. Mi smo plakali to. Mi smo svi plakali. Ja sam plakao na zagrevanju tog utakmice, iako nisam tu, pošto je tad bilo priča da će klub da se ugasi. To beše 27. april, tako? Bilo je priča da će klub da se ugasi, da to posljednja utakmica, pa što jeste bilo. Pogledam sad ili nazad, ta utakmica je bila posljednja, da je to bilo na tom nivou. To je Vardar na tom nivou, tako je. Ali ja se sjećam kad smo bili u Sačevanici da to je... To se sve treslo, ja sam mislio da eksplodira. To nikad nisam ni video, ni osjetio i eto, evo sada, posle 6 godina, igrao sam, ja mogu da kažem, i teške utakmice. Nisam igrao Final Fourova, Lige šampiona, igrao sam Europske lige, igrao sam za reprezentaciju neke teške utakmice. Bundesliga je svaka ista utakmica, 8-9 hiljada ljudi. Naša hala je kapacitet u Berlinu 9300, otprilike pola utakmice bude maksimum. To je više 3-4 hiljada ljudi nego što je bilo u Skopu. Ali nije to. Mislim, oni navijaju sve, ali opet skopska publika, ja mislim, i navijače Vardara su ulivali strah drugima. Кога стигнавте на Final Four во Келн, дали тоа што се плеткаше низ глава дека во својата прва година во Вардар и во Лига на шампиони ќе стигнеш до титулата? Што се случува тоа во главата на еден млад ракометар? Така, не збориме за Штербек кој играл 10 Final Four-ови, нели? Па мислим да е nekako mi smo se spremali da je to utakmica kao jedna najobičnija, niko tu neće ništa da promeni, svi će da budu u onome što najbolje radi. Neće sad niko tu nešto da uradi drugačije, nego sve ono što smo mi igrali
u sezoni, to sve, sve će to isto se desi na I Final nije Four. krenulo dobro. Barcelona prva utakmica, Pa kao? minus prvo 6, poluvreme. 7. Ne, bilo je 7 na poluvremenu i oni su dali gol za 8 drugo poluvreme. 40 minuta Dibirov koja dade od mrtav fagol, 40 to je štrn, pamtam. Krenulo. Ali bilo je- Skroz mrtav fagol, već u kjoš, to je še i trgna, še budala. Ja nisam spavao, taj fol, 3 dana, bio sam s Kubenom, cimer, nisam uopšte spavao 3 dana. Po sat vremena, nisam ni jeo ništa, iako ja volim da jedem, nema problema, ali tih 3 dana to je bilo nezamislivo. I žao mi je što nisam imao snage posle toga, kad se sve završilo, kad smo osvojili tu titulu, taj osjećaj je nevjerovatno. I rekao mi je Stojilo u tom prilikom, to nikad ne zaboravim, on ako gleda ovo znači da sad će, rekao mi je, život će sad da ti se promeni, rekao mnogo posle ove Lige šampiona, jeste tako bilo. Bravo. A isto, iskreno, žao mi je što nisam imao snage kad sam se vratio u Skopje da slavim. Pošto smo mi stigli sutra dan uveče i bio sam stvarno umoran, nisam mogao da hodam. Da, stigli ste Ama veoma beše ti kasno, na da. doček, tako Da, i posle toga smo imali mi žurku, 1-2 dana, bilo je stvarno lepo organizovano. Jedan, dva 30. dana. Ne, da. Njihova slava, da. Nisam mogao uopšte nisam imao snage da odem sa ekipom i sa navijačima da proslavim, pošto sam stvarno bio preumor. Da, ma to go dožive, aerodrom, pa sve, to je bilo, autoput, ne znam koliko se patova, 2 sati od aerodrom do Skopje. Tako na 3 sata. 3 sata, da. Da, ali bilo je prelepo. I hvala ljudima još jednom što su to nas tako dočekali. To mislim da, ne znam ko to može da doživi. Mislim da Đoković to nije doživio u Srbiji, koji je opet za sport nešto najveće. Svetsko. Mislim da na taj način on nije doživeo u njegov uspeh kao što smo mi ovdje dočekali. Така е. После Final Four дојде поканата од Берлин? Ne, Или pre, kad su bili problemi u klubu, tad ja sam pitao za moju situaciju kako će biti, nisu bili jasni odgovori, nisi ništa znalo. Sve ušte se nejasni. Nije još situacija baš Ali žao mi je, ja volim Vardare. Иако има добри моменти, делува дека оди Вардар у добар правец, дека се стабилизира, ама Pa ja verujem, opet navijam za Vardar, iskreno, u Makedoniji i u klubskom rukometu. Ali desilo se to sve jako brzo za Berlin, nije se znalo kakva će budućnost biti u klubu, nije se znalo ništa. Kada sam pitao za neke planove, niko nije bio, kako bi rekao, niko nije imao ništa čisto da kaže, konkretno. Sve je bilo, ostanje, ne znamo, ono makedonski kebide. To ja kad sam to čuo 10, 20 puta, 30 puta u 8 mjeseci, ja sam već bio alergičan na to. I žao mi je što tako bilo. Inače ja bi ostao bi odigrao bi celu karijeru ako bi to moglo da bude dobro i za mene i za klub, naravno. Та истото со Дибиров го имавме тој феномен, Svi bi ovdje никош не би, niko ne bi išao, samo što moraš nekako sa 23-4 godine, ja sam teo i porodicu da pravim i da imam neki mir. Stabilnost to nisam mogao da imam ovdje i morao sam da se borim da idem dalje. To je otvoreno, tako, otvoreno priča, to isto. Во Берлин супер се снајде, статистиката ти е фантастична таму. Pa dobro je, zadovoljan sam trenutno u Berlinu, ali mislim da uvijek može da bude bolje, ali eto, može da bude gore, ali sad trenutno je sve kako treba. Деки ќе почне конференцијата, да се заблагодариме што Da одвои vidimo време koliko ima иако vremena. Ima još 5, može, pitajte šta pitanje, čekaj. Добре, виште пар питања да вади питање. Ima sad, mislim, počinje za 7-8 minuta. Da Ti go zema Periš so tebe ovaj put ili Periš te zema u Berlin? Pa ja sam, Ili zajedno? ja sam imao veliku želju, stvarno, Ovo na Seget me napravi i držiš spomen, izvini. kada se pričalo o treneru golmana, pošto je stvarno Berlin klub koji ima jako mnogo dobre mlađe kategorije, mislim da imaju 7 ili 8 ekipa i stvarno su oni šampioni dugi niz godina Nemačke u svim generacijama i nije bilo mladih golmana. I ja sam prvo prvenstveno zbog seba i eto zbog kluba i zbog Perića kakav je on kvalitet kao trener. Imao želju, pričao sa tada Krečmarom, on je bio u tom trenutku i Bob Hanning u našem klubu. Imao sam želju da dođe trener i da bude bolje i meni, da bude bolje i našoj ekipi, a i celom klubu. I oni su to razmatrali, ja sam stvarno pitao više puta, rekao sam i da je to prava stvar, zato što je stvarno za mene on najbolji što se tiče tog posla. I oni su eto uzeli to u obzir i na kraju se s njim dogovorio, bilo je malih poteškoća pošto je bila korona, to je vreme bilo i onda je bilo malo teže, ali na kraju se došao. Со Перич работувате у репрезентација? Sada ne, Srbije ne, samo dok je bio selektor. I pre toga je bio malo par akcija dok sam bio junior sa nama.
u reprezentaciji. Bi se vratili vo Vardar neka idnina. Uvijek što bi se vratio. Da rečem, da go nema ona Ako su bereme dobar budžet, da. Reća, Pa naravno da bi, mislim, ja sam čuo, pričao sam, čujem se i sa trenerom Vardara sadašnjim i sa Stoletom. Ti već je sve igrač, ne Vlado. Da, Vlado, da, i bilo je dosta igrača koji su reprezentativci u Srbiji sad, koji igraju, koji su iz Srbije. Mislim, čuo sam da je Vardara na dobrom putu, da ide na dobrom putu, opet malo gore, malo dole, ali ja mislim da je opet bitno, posle svega toga što desilo, da klub postoji i da ne mora to da Vardara opet za 15-20 godina bude ono što je bio pre, mislim da bi svi bili srećni. Ono što se desilo je stvarno neki klubovi ne mogu to da, koji su na top nivou 100 godina, pa ne osvoje Ligu šampiona. Tako je, nije razborujemo celo vreme za Vesprem, razborujemo za Paris Saint-Germain, to sa giganti klubovi. Ali i budžeti, i organizacije, i opet, eto, nema... Ne može da dojde. A Vardar je to mogu 3 puta. Da. U 3 godine. 2 od 3. A mogla je i tu godinu drugu. Da, može. Nije sekoja godina koja tipuvаме кој да биде шампион, викаме најболje Барса. Да не биде Kielce, да не биде Вестрем, да не се доближи до Вардар. Неки биде Барса, Они kada to ne boli, da. Barsa je gol, Đoković. И кратко, какви се плановите оваа година со Фукса? Nekako, Кои су цилjevi? Pa ciljevi su uvijek trofeji, meni iskreno, ja sam gladan trofeja, želeo bih da osvajam trofeji. Ima šansa za titulu ova godina u Germani? Pa to nikad, to i neće. Stvarno, Flensburg je jako dobar, Magdeburg je dobar, Kiel je dobar, Melzugen se puno pojača, to je svaki put Liga šampiona. I nisam imao osjećaj sad kad smo igrali protiv Vesprema da je to Liga šampiona. Zato što mi kad igramo Bundesligu, to ti je skoro taj nivo nekakvog publike i svega. I nisam imao uopšte da sam sad ja u Ligi. Opet igrali smo protiv Vesprema i mogu da kažem da smo imali dobru utakmicu, mi smo njih imali prvo poluvreme i mislim da smo tu malo bili bolji da bi ih pobedili. Tako da sam vidio jednu priliku... Možda sudiji da nisu bili dobri. Ne, sudije su bili stvarno super. Rekao sam im stvarno, rekao sam im, baš su bili dobri stvarno, mogu da ih pohvalim, bili su stvarno super. Zaboravim, suda tako nema na televiziji. Ali, na primjer, prošle godine, 2019. kad sam bio u Vardaru, smo isto pobedili Vespremu i izgubili smo kući. I to smo izgubili kući sa 3-4-5, nismo bili ni blizu, a osvojili smo Ligu šampiona. Tako da mislim da ova ekipa ima to nešto isto što dugo smo zajedno, opet mislim da izgubili smo kući od Vesprema, pre toga smo i sada osvojili. Ko je lider na tima? Pa Gica, on je stvarno, vidjet ćete sutra ako gledate utakmicu, da je to drugi nivo stvarno. Čudo. Što očekuje tu treba, tu utakmicu? Pa mi smo došli ovdje stvarno po bodove i mislimo da smo favoriti, da to treba da opravdamo i da pobedimo. Nama je pobeda mnogo znači i to nam je prioritet. Деки, фала ти за времето што го отвои, фала ти за таа сезона во Вардар и ти посакуваме многу здравје, многу среќа и еден ден да се видиме во Скопје. Да, може да. Само едно фото, пошто ние се ставаме во едно. Want some joy?